Albert Einstein E equal to mc square kiti pahi in a het kha mai theu ahi ahin E equal to mc square hin holdo pa brain hi pathologist doctor khanin agu jouva pics ejat nam khana anatan e kiti hi tuni video ahi Albert Einstein kiti pa brain hi kon anagu a chule ama brain hi to midang brain hi aki khiat na ipi umam ti chung changa chomlam ta het headinga hon kisim video ahi Albert Einstein hi 14 March 1879 German ulamuna anaping na hi ama hi kumliel hin chanjing in jong apawr da thei pon chule anewa konin maths to science dilovin subject dang jo chin ahung fail to pe jing ni chule phone number jing cha jong na ki bai hat po na hi ahin 1922 ajun physics a Nobel Prize ahin mun hiti chon leisi chung a scientist min thang loi la khat ahung hi na hi 18 April 1955 kum som se gilgu ahin chun Princeton Hospital a ahin ho na bei jin hi athi masang chun ama ta in a seizin ka thi ting le ka ta sa hi koima research abolo dim an seizin hi ahin athi zo nungen Dr. Thomas Harvey in koima phalna umloven Albert Einstein brain chule amit research boldin an sel mangin hi hichiji ahi Dr. Harvey anato na akonin deldo in an umin ahi Dr. Harvey in Albert Einstein brain amasapena te achun 1230 gram alingin ahi normal mihim brain hi average a 1300 to 1400 gram in agi in ahi chihin evet sa cho Albert Einstein brain hi midang sangin an neuze me ti hi ahi ahin research boldia phalna imam muloji in Dr. Harvey in Albert Einstein brain chu jar sungina koi in ahi ahin kumsom ni javen Albert Einstein chapa Hans Albert Einstein phalnan research in bol panovin hi Dr. Harvey in Albert Einstein brain hi 240 piece in atan in chule lesit chung a Dr. Minthang scientist Minthang ho koma research boldin anathonin hi Dr. Harvey in Albert Einstein brain tissue a 1000 microscopy slide asimin research boldin anagong in hi research dungjuis in Albert Einstein brain hi midang brain sangin 17% glial in atam zone hi HCl hi neuron protect abolin chule glial hi midang brain a sanga ama brain a hi atam zojin ama brain strong mama jing hi hichia specialist on research unavailable ket nawa chun lungdon umta thiliza na phan anamodo oven hi hichia chun parental operculum hi an umpo na hi hichiji a chu parental lobe size hi normal midang brain sanga 15% in alien zone hi hichiji hi Albert Einstein in mathematics skill chule imagine hichana hi anabol thaya na chimji hi Albert Einstein brain hi America Philadelphia Motor Museum mona tu chan geijin aki koi jing na lai jin hi